Once na nga ni bakan romusinga and VTFM sa ave mama na vana kaloko ni sa kinda bagital tungani na sa kumingo na platform e tolu na VTFM Facebook Live, VTFM TikTok kena VTFM YouTube channel. Ni sa mambula binakatal nga na borong chukuma na namun ni Richo kan di kita katiko na frequency ko na VTFM 92.2 FM, 92.6 FM, 92 FM kena 92.4 FM na puno da banga ni sa kumikina na sana lewitin ka ba ena non bono ni sa kinda bagikina wa ni venanomi ena sere na vito kon vinaka na Total Fiji fuel, refresh, and win with Total Energies and Coca-Cola. Ni sambulo na kana sa suku na takadaka, bikem ni na sabon to na minibus, na taxi, na basi, sa na lori da mga, iko sabon to na nakabini ko ni sa may dava na takadaka, and nandua tala na madawa. Sa may dava, nandua tala na madawa ni takadaka, ni sa kinta pakitika, nimbulo na katala na maramatina, may nanonda val ni kurokede, Niko sa sema may nandua bertu na platform go ngai scroll so na comments bola may kina na yada ni bonoy ko sara sara chung may kina kena lima na yada mera na numiani na sere. Belum naka tadingu aku ila tambalo belum naka brother bandi roko. Pina wale wana sara sara chung may naka binaka ni kuwa. Kathleen K. Millie Jr. Wakon ni pinakataltungan ni Aquila Tambolo Bulare pinawale na siya mas kumana kami ko Antigone Nikki Foro pinakawale sa bo dotan matakali mo sa pula man turango bakon ni pinakachugan na kami ko Joseph Ngolea rombula na ko korni bulinga irapita kingo Lillian Mitchell ngoro pinawale na sara sara chuma sera mbai ni tambua wangalebu nimbulo pinaka sara 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 chugan ngo funo futi mai tuvalu mengai na numi chuma na sera ngori na kami ko na wangalebu family abono da banga erandu itu kina na be seviti no boila 3A subdivision main da buile busa bang bulu tuani ana kami ko keba ko sama chuma na non da banua keba katanga tumbugi ko tu na kau baka internet na sa iburu-buru da banga sama chuma kina ana kami ko na vakan romusinga ken VTFM sur nambelo nomni tokani Mike Randua
Nafonga na tumorto na lemba boyawa elo mai na sau. Savo e rusang vul na miniti me lima na kaloko na VTFM suru na belo kay Total Fiji. Pinaka tomani ka ba kuruchi naman ni nanu mena sera. Mbulo pinaka analyze na kata aquila dana kay bata mbulo pinaka. Batala kina beta EJ mbulo na sera ngoro mengana numi chukani kina na kami ko berto na Contract Boys mana Octopus Island Resort pina bole na sema chukana kami ko Lucy Mbaivo mbulo pinaka kadinga tamay lemba tambua. Mbulo mai kingo nga e nauan reketi mai madua. Tambulo pinaka JB Turani Mbati Wale pina bole na sema chukana kami ko penga puno sar chukame kina ngori JB Mbati Wale. Mbulo pinaka Lucy Mbaivo ngai kera chukana sera katara pa mengana numi chukame kino asinate le meki le meki o sekobe wata ke mbuna pena wale una sara sara chukuma toka sain ronro Lucy Mbaivo bakano ni pena chukani and kapi pena ko Ashley Ratu bakano ni pena tal chukani toka sain ronro bakano ni pena kani do mga tunang karabni tabi seram bai ni tambua wangalebu kereti ko na sera katara mo ko mengai nanomi chukani kina and kapi ko Lemba Gloria Hadasha bakano ni pena chukumi na wale na siama chukumi na kapi Ashley Ratu mbolo pinaka Senmeli Rondo Mondua wakanu ni pinaka chukani na kapi ko na puno ta mga o siama chukumi kina na ya woni pengara pengono VTFM sur nambelo na veto ko ni pinaka ni Total Fiji e ve mbongi kede.
Pinakando na ser makao na vembongi kede. Langata chiko bekenda na yakabini ko big wheels kerto na mata ser na makare. Abo itinika tolu na miniti. Melima na kaloko na ya uoni bina numi na ser na VTFM sur na belo. Na vito ko ni binakachunga na Total Fiji. Gai share taka na video. Share taka na video ko verna na mo friends. Mera sara sara tanga mai. Era daw rongo to na VTFM Facebook Live. VTFM sur na belo. Era sambero pa ni sambo sara sara mai kina. Gai share taka pua na video ko me sara sara tanga mai. Pinaka iwasan ng onon bino numena sera na VTFM sur na belo do mbulo pinaka momo kena pinawale na sara 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 chumay Sydney and kami ko Sydney Australia momo Cesario kena dina sa bang mbulo tuan ni ko na iwasan ng onon ni bino numi and sera mbulo pinaka etika makoto ono ni pinaka taltunga bera tu pa sutonga mbulo pinaka mata mic kito kera chunga na sera ngore na lomani loringa ko na MJ 594 kena pakaliliti ko na kasi elo mai kena pakaliliti ko na kasi elo mai tamabua kapitani sa Lucio Mechi Choweli ke Nix nga na ken na kay muongo nga na Fiji gas and ya kabe binaka ni kuwa mbulo binaka John Nangiri dolo bina churanga na ita nisulandi nga okwe Christchurch mengai na nomichu kumena sere and kabe ni ko ni kuwa huka chuo kwe na Villeneuve wanu ni bina chua bina wale John Nangiri bina wale na sema chikumai nisulandi and kabe ni kuwa mbulo binaka Jane Melly sa ndinde mbulo binaka Jane Melly onu ni bina katuka ni Lina Boss na nomitu ko na ngudoro Ben Seru boss nangali buli keneng gitu cukup mai chapani mai Matsumoto Kokusai High School belum nak Leo Tambua vei tangomaki ke anare sobu RKS Ragas belum nak Albert William Koi belum nak brother bangun ini nak cukani iletia buli ni tonga dolobena Lia Koroi nak kulini balum belum nak abang ni bina chuan na ka bina ni kon dilusi o asnila o rosio tulia ka pang bibinga be neto security o tua chosese sa ba ko ti sartu na ba ni bina kalibu na pono da banga o ni sama chuko mekina na ka ni ko pa sa ka chuko bang kon kuro ro ba lolo basi makikina na ika pa kres ndo ba kana kuro sup toa singal raki udu bang o benda kana sup toa pinaka turang kira marama sa dapat alaki na non tabi ready to ko na mo na libeli na VTFM Facebook Live sa dapat alaki na non tabi na numena sere
Kaya baka sang nitabuti na tamo po sa tiyaw, na share talaga ko, and sana numikete tiko ni kina na kabi na kaniko. Pinawala mo na sara-sara chumay. Gana no mo tiko mong guys shata ka na video ko, where na mo friends. Kalongot tiko na mo ni madaw sa kote matanda. Daron na kayo may sutotale na VTFM Facebook Live and a moniti ni madaw mo and a vakan romusinga. Kalongot